Tā kirikiri atu ana ko te aiata I te pae o ngā maunga. Piti o mai ana ko manu nui te rā ki runga ki te matua o te wenua. E tuku ihi, e tuku aha. Ka marino rā te tai, ka mauri ora ki te whaia o te ambarama. Ka tia ke rā, wea no rā, kei ngāro e wenua, kei ngā waituku ngā kiri, kei ngā pātaka waka iringa I te mana, tēnā rā koutou, nau mai rā, ki te kupu ara o te uru I tēnei wā. Nau mai rā I te āuatanga kia rātau mā te pōkai taranuku kua rere atu rā, kia pōkai tararangi. O tātou tini aitua, te tāiringa mai o te pare kawa e auraki nei a watu manawa I tēnei wā, e ngā mate, moi a uru mai rā. O tia no kia tātou katoa, te kanu I ora, te mata ora tangata, mauri tū, mauri ora kia tātou katoa. Ko te kupu o te uru tēnei ko tōna nā kaupapa, tino rā, e ruku atu rā ki ngā uatanga o ngā pūrongo I puta rere mai I runga I te reo o te uru I tēnei wiki. Koe no rā e pautau tokongi ana tēnei kaupapa e ngā reo irirangi. Ara koe ia tērā ko te korimako o Taranaki, koe ia tonu ko te reo irirangi o Wanganui, tai ake anō ki te reo irirangi o Kiore FM, ara ki te papai ioia. Koe ia tēnei ko ngā reo irirangi tokotoru, e tautoko ake ana I te ōtaka o te reo o te uru me te kupu o te uru nei. Koe tēnei ko Road Reporter. Koe no, ko tātātou nei pūrongo tuatai. Ko ia tēnei ko te piki o te reo Māori. E waka manawa ngi ana tēnei o ngā reo tuku iho, tō tātou reo take, iti anō ea ai ana e te moti wānui. Te tuku mi, ara o te anō te kōrero I tō tātou reo. Te ako aere I ngā kupu, I ngā rere ngā kōrero. Nō re ko te piki o te reo Māori tēnei. Ka tika I tai atu rā a te reo o te uru, ki te wānanga au te roa ki roto Wanganui, ki te wā mai I ngā wakaro, ara e pāna ki tō tātou reo, no reira nārunga I tērā, kia wakawiti atu I tēnei wā tonu ki te pūrongo tuatai o tō tātou reo. Kei te pakari are te ora o te reo Māori rānei, kei te wā I mō rea rānei. Koe nei ngā momo pātai I kōrerotia e te reo o te uru, me tete I kaia ko reo Māori e mai ana ki te wānanga o Aotearoa ki Whanganui. E tika ana kia uia tēnei pātai e te timatanga nei o te wiki o te reo Māori. I tōku ao katoa e kite ana hau I te ora o te reo. Me te aha mātou ko tōku reanga, ko oku hoa, e kore mātou e tuku I te reo kia mate. Nō reira, kei reira tētahi puna tāngata whakamomori ana, e hemo ana mō te oranga o te reo. Nō reira, kāre au I te kite I te mōreareatanga kia mate. Ei tāna, kei te rangona, kei te kitea o ki te reo ki ngā pae pāpā o Pāpori. I nāi nei, kia kā mai te pau ka whakaata, he reo Māori I reira, kia tangi mai ngā waiata rongo nui. He reo Māori I reira, kia kite I ngā kiriata, ngā paki waituhi I te ipurangi, he reo Māori I reira, tai no atu ki te ao o nāia nei, ki te pai Pāpori, he kai whakaaweawe, kai whakaaweawe pai Pāpori ngā social influences, reo Māori. Nō reira, I roto I tēnā, kei te tino ki te ora o te reo. Te aua nei, ei tāna, kei te tino rata te unga tauiwi ki tō tātou reo. He nui te unga Pākehā, e hiahia mai ana ki te reo, e kite ana I tēnā. Taku mōhio, e harau I te mātanga ki ngā tatauranga, engari taku mōhio kei tērā takiwā tonu. Ko te rerekētanga I ngā tau te kaurua, te kaupea,
I ōna wā ko ngā pakeke, aua pakeke rau atu e whaiwhai haere ana i te reo. Ne? Ka whakawhānau tamariki, ka tuku nā rātou ki ngā kohanga reo me ngā kura kaupapa ka pakeke mai e rā tamariki ana, ka whai wā ngā mātua ki te ako i te reo. I nāia nei, e heke ana tērā pakeketanga. Ko tētei kaupapa e aki ana i te reo ki ngā kura auraki ko te au o te reo. Ko te tō mai i te hunga kaiako, kaore o rātou wheako i te ao Māori, i te reo Māori, ka tō mai, ka hoatu he wheako, mā tēnei kaupapa o te ahu o te reo, ana ka āhua ngā wari haere te ngākau, te manawa, te hinengaro, me te arero ki te tuku i te reo i a rātou e whakaako ana. A akoa ngā apa, kaua e wai o kia tino matatau koe ki te kōrero, tukua te reo, kia rere. Iruere rerukura, te reo o te uru. E te wataoro tēnā rawahati koe i o kōrero e i roto i tēnei ui a tia koe e ruera rere kura. O tia no, ai rongo ake ana rā tātau i ngā tauira kua puta i tēnei o ngā pūrongo koe ia te rā ko te reo e uri a mio ana i ngā kaupapa uua. Ara ko te awa te waiata, ara ko te paua kamakāpa, ko te reo i rirangi tonu. Ame e rā āuatanga pāpao o mārunga pai pāpori. E ka rango nāna e tō tātou reo. Me te mea nei, e hari te mea ko ngai Māori ana e. Ana e a koana e kōro te ana i tō tātou reo. E te anō koe uru mai a tauiwi, me e ti atu tāngata no iwi ke no atu. Nā, no reira, ko ia tēnei, kua ki te ake i te pakaritanga mai o te reo, e mai roto i ngā tau. Mai te tau ko tahi mano, i warau, kuita te kau mārua, kuita mai ko tērā o ngā kaupapa ki runga ki te wale pāre mata, ana i akina, kia uru ora mai anō tō tātou reo, nā wei pai, kua tata ki te rima te kautau i nā nei, ana kua kōkiri āre, kua ora pai āre tō tātou reo. No rewe, e tino pūrongo rā tērā, e pātai atu ana i ngā pātai e aro nui atu ana ki te rauora tanga mai o te reo. No rewe, kia kōtau e te iwi, e katai anō nei, ka timata ki te ako, kia ka, tika tonu ngā kōrero te pūrongo nei, ara koa ka aua tāpepa ko te reo, ko te mea nui ma te ngana, o te anō, kōrero tia mai tō tātou reo. Kaua ko tēnei wiki anake, mo tēnei wiki anake, o tia no ngā wakatoa. Me ngana ngana tonu, kāno atu rā ki te wāanga, e ko reo ki te reo e ora i tēkei iwi kotai. Engari ka ora no te reo ma te nui, ma te tini, ma te maro. No re tini ma, e maro ma tēnā kōtau. Ko te kupu o te uru tonu tēnei e pāpā o ake nei, a weno, e wai ake nei ko tēti atu o ngā pūrongo, ko ia tērā ko te rau e o Taranaki, e raro tonu i te maru o te maunga o Taranaki te tū mai nā. Nā, e kaupapa tēnei e aro atu ana ki te ao o te waiata tonu. Tērā titi waiata kua waka i a mai kua titoa mai. Ko tōna kaupapa, ko te kawa o rongo, ko te maunga rongo, ko te rangi Māori e awea no rā ko te āhiku. Ana kei roto tonu i tēnei waiata, ara koia tērā ko ngā kupu a ngā poropiki i puta mai i a te uti o rongo mai rāgo ko toku kākai, ngā poropiki o Taranaki. Nā i aro pū atu ana tēnei o ngā waiata te waia tēnei o tia nora ki ngā kupu a rātau mā, ara ki tēnei ao tonu nei e noho nei tātou, kia noho mai ko tērā ao, e mana ki mai tēnei ao. No reira koia tēnei kia uri ake rā, i tēnei wā ki te pūrongo o te waiata hou kua puta nei. E ti ere ana te reo o te raukura, ka rauna ki te ware orongo. Tēnei momo waiata i waihanga i runga i ngā whakaaro
Me pēhea rā te tuku ngā waiata o Taranaki, ngā kaupapa o Taranaki I roto I te āhuatanga o te waiata. I whakaaro ake kaihea ngā waiata o Taranaki, ngā waiata hou, ngā waiata o ēnei rā, hangai ana ki ngā āhuatanga o Taranaki whānui. Te pūtake o te riri, neke atu ki te rua tau ki biri, I tūki o wai. No reira I whakaaro ake me waihanga he waiata e pāna ki kaua o rongo. Ko te tito waiata e ono ai ki a Taranaki, te oroko anga mai o te waiata o te kawa o rongo. I roto I te kiriata I waihanga māua ko Carlos Ruakiri, I haria te kāmera ki Murirai Patu ki tō tātou nei marae o Puketapu o Kai Pakopako. Kia tuku aua momo honoanga o te kawa o rongo o te rā I ahu mai te kawa o rongo mai ihia, nā runga ngā āhuatanga o te Muriru me te Raupatu. I puta tēnei waiata I tērā tau, I runga I te rā o maihi, I rangi ko wakaputa anō, I runga I tēnei rā, nā runga te mōhio ko tēnei tētahi o ngā rā motuhake o Puketapu. O taku raukorara e hoa mā, he tōku manua nui ki te ao. Ko te muru me te raupatu, kei te puku o tēnei waiata. E tangata take peneti ai. Ko te rautaki, ka aro atu aha ki aku nei kare o roto, etahi wā ki ngā kaupapa o te wā, ko au mi taku pene e noho ana me te tui ngā waiata, tui ngā kōrero, e rangi reka rawa ngā kōrero mātou nei tūpuna. Ko te rere o puna wai anga ka kota I atu mā te pene tui, e pua wai mai te kupu wakarea o roto I ngā kupu a ngā mātua tūpuna. Te wai noho au ki te tautuki kikui. Ka haia e pato ana I ngā mea o te piano ki ngā ui katoa. No reira ko kui tērā I nāna no taku ngākau I hono ki te awaiata. Ko te reo o te kuia I pāoro ki te ngākau ki reira tauai, koinei wānau mai ko te ngākau nui ki te ao puoro. I ahu mai a ka pāo, I roto I te whare o te korimako, I noho mā ko Uncle Archie me te whakaaro ake, tētahi ingoa mo tētahi hōtaka mo ngā waiata reo Māori. Kia rūmaki katoa te hōtaka I te reo Māori. Me taku hōrere, nui ngā ingoa. He roa te ingoa, tēnei ingoa, tērā pia me wakapaku, wakaeti. Ara me tō maua nei whakaaro ai pai ake te ingoa ka pāo. He tere, he paku, tere ki te rongo, marama pai ai ha te kaupapa. E rangi ko tēnei kaupapa ka pāo, ka aro atu ki ngā waiata reo Māori. Ko tāna hōtaka ka pāo e aro nui ana ki te ao puoro me ngā kai waiata o te motu mā te reo irirangi. Ko taku tino wawata kia tuku he pai meki, he momo pai, he momo ātāmira, he whatārangi mō ngā kai waiata o Taranaki. Aha kua te nui o te iti o tō rātou nei maramatanga ki te reo Māori. Ko te tino wawata kia manaaki I a rātou. Nui ngā kai waiata o Taranaki kāre he reo Māori, e rangi he ngā kai nui ana ki te reo Māori. Kia reare atu ngā taringa ki tāna waiata mā te Spotify, mā te puka matara nei. Ka puta, ko te kawa o rongo. Aroha Broughton Pue, te reo o te uru.
ke te rangi hikitia, ke te rangi hāpainga tunu tēnei o ngā kaupapa waiata, kua rongo tonu atu au i te waiata, ana tika tonu. E aro pua atu ana o te ano ki te kawa o rongo, ana ki ngā kupu manaaki, a te kāwi poropiti, o te ano a e rā o ngā tūpuna i te wā o te muru me te raupatu. Nā ka tika kia puta mai a tēnei o ngā waiata, ana wenoa he wakamanawa i te ao tahito, ana tainua rā ki te wakamanawa puni a tātou, i roto i tēnei ao e tūnei tātou. A me te mea nei e tāpiritanga tēnei waiata ki ngā waiata ngā kuia koroeke o te ao o tua wakarere. Nā ka noo mai, ko tēnei ko te waiata a weno me tōna tangi, tōna oro, me tōna iere, ka noo mai hei waiata mo tēnei ao e noho nei tātou. Nō reira, e tika ana kia pēra, tā te mea ko te wairua o ngā mātua tūpuna kei roto, e wai anō ko te wairua tonu o tēnei wakatupuranga, te wairua ia tātou o tēnei wakarea, ana ka pua wai anō oki. Ka ora mai a mua, ka ora mai a muri. Nō reira koe ia tēnei nāne ko ka mihi ake rā kia koe, tēnā rawa atu koe, e wai wakaro nui, ana ki te wakaputa i tēnei waiata, e runga tonu i ngā kupua o mātua, e kupua ki anō tāna, tā te kai waiata nei, e mea ana kia kaha no tātai, e wakarite mai ana i te pai, ki a hei ai, a unga kōrero Māori, a unga waiata Māori, a unga waiata Pākehā rānei, ana ki te tū mai ai runga i ngā taumata ike, ana kia puare kia atu, ana ko ngā waiata, ko ngā oro, ana ki te waiao, ki te amarama. Nō reira, e koanga ngā kaurawa, te rongo i tēnei kātu kaupapa, me pua wai mai, ana ki wanganu kia tātou. E te iwi e te nā pōtau, koe tēnei ko Rauru Broughton, e wakapau atu nei, i tā tātou nei otaka, ia te kupu o te uru. Wena ke te wakawiti atu i tēnei wā ki roto i te roe o rangi tāne. Ko ia tēra ko te mahemi te kai pūrongo o reira. Ko tāna nei kaupapa ko ia tēra ko titi kaupapa matua nui, ko te manakuratai. Ai ahara te manakuratai kuira, ko te unga tataraki ara te unga ririki, a tātou tamariki mokopuna, te kāwi ririki, ana kātū ki te aka ki te waiata o te ano a rātou nei mai, aka ana a rātou nei waiata kapa aka katoa. E kaupapa kapa aka tērā, e ngunguru mai ai, ko te kāwi ririki, ana ki mua i te tini, te mano. Ana tōna tikanga ia ka tū tērā kaupapa ki te tauihu o te waka o Māori, weno, hei te tū tonu te kaupapa, e te anō ara e te hi āhuatanga hou, ka wāia e te kaupapa nei. Nā runga i tērā, e te iwi e, me uri tātou ki tēnei o ngā pūrongo. Ko puta ngā whakamarama hou a te komiti whakahaere i te mana kuratahi me te komiti whakahaere ngā mahi kapahaka ki te tauhiu o te waka Māui e mea ana ka haere tonu te kaupapa o te mana kuratahi i tēnei tau. Engari, ko te katoa ka kawea ki runga i Purangi, ko te whaiake nei, ko te roa ngātu o ngā whakamarama. Ko te hauora me te haumarutanga o ngā tamariki katoa, ka noho matua. Ko te painga hoki o ēnei panonetanga i whai wā te komiti whakahaere, ki ngā māngai o ngā rohe, ki ngā upoko haka o ngā kura, o ngā kapa o te motu nei, i tatu mai tērā hui i te wā o te noho moho ao. Nō reira, e mihi ana ki tērā āhuatanga, ki tērā whainga o rātou, kia whakawhiti kōrero. Ka mahi ngātahi te komiti āmotu a te mana kuratahi me te komiti whakahaere a te tauihu o te waka Māui me ngā mana nui o ngā rohe puta noa. Ki te ata whiriwhiri i ngā whakaritenga
mo te nukutanga atu o te kaupapa nei ki runga ipurangi. Te maharahara iti nei, o mātou o te rohe nei, ka pēhea nei tērā wairua. Te wairua ka tū wā tātou, wā mātou, a tātou tamariki, ki te papa whakatū waiwai, me pēhea tērā. Ko te mahi a ngā kai aku, ko te mahi o te whānau, kia rite mai tērā hiahia tonu, ki roto i a tātou tamariki o te motu, kia hia kai tonu te tū. Kua puta ke atu i tērā marama, i a te komiti whakahaere o ngā whakataitai ā-motu o ngā manu kōrero, me te huringa atu o te kaupapa ki runga ipurangi, ko te huritanga mai ki te ao ipurangi, te huarahi ka parangia mā te matatini pea, ki te noho tonu a tāmaki makaurau, ki ngā taumata o hiti teitei. He wānanga nui tērā, he wānanga nui rawa atu tērā. Ko kore pēa e tae te whakatau i oku whakaro i te mea e noho tai apa tonu ana au, e rua rangi rua tonu ana au i era whakaritenga. Ka aroha ki ngā kaupapa, kua roa nei, ngā tau kua roa nei. O tira, mo te taha ki ngā manu kōrero, etahi o ngā manu kōrero kua roa rātau e rangahau ana i o rātau kaupapa. Kua roa rātau e whakarite ana i a rātau anō kia huri pēnei. Engari, e tika ana kia mehia ngā hangarau o tēnei rā. Ka tū ngā kapa katoa ki tētahi o ngā wāhi e whetū putanua i te motu. He mea he whakakore i te whakawhitinga ki rohe ke atu. Ka whakatōpū tahi ai ngā kai whiriwhiri katoa ki te wāhi kotahi, ki te mahi i o rātau mahi hoki. Mōku ake, ko te painga atu e hare tonu ana te kaupapa. Ko tāku ana ke e aroha ana ki ngā tamariki kare whai wāhi atu ki te wheako i ngā āhuatanga o te kapahaka ā-motu. Me te whakaro ai ni pia ki te tūrātau i mua i te toko ete kei mane nohea te kaupapa. Atu i tērā e hariko ana ngā tamariki. Kai te tika, kai te whakai katoa me panoni, te hanga o te kaupapa e heke mai nei, me ki ko te mana kuratahi. Anei ki te ao, tēnei ao, kōwhiore nei i tēnei wā. Waimari katoa tātou o te motu nei, kei te arihi kaha tēnei kāwanatanga kia patu katoa tēnei ngāngara. Me he mea, ka eke tētahi rohe o waho atu i tāmaki makaurau, ki te taumata ohiti tuatoru, tuawhā rānei. Ka whakakore i te mana kuratahi whakataitai ā-motu mō tēnei tau, 2020 mātahi. Te mehemi te reo o te uru. Tēnā rawa atu koe e tema ati anō me te ungai kōrero ati kia koe. Nā kia matua marama mai rā koutou āna, koe ia tēne ko te āhuatanga o ēnei rā e noho nei tātou. Nei āhuatanga hou tēnei kua pā nuku mai nei ki runga i a tātou e te iwi e. Awe no, amo tēnei o ngā pūrongo tonu, koe ia tērā ko te mana puratahi e pai mana tonu nei. Koe ia tērā kua rongo ake rā tātou, ka noho mai ko te ao o te ipurangi, te mati hiko, e waka pāo, i ngā rōpū, kātū. Nō reira, tuatahi ake kei te tūtonu te kaupapa, tuarua, ko kōrero au ki tehi o wanaunga, e kai ako rātau, ko tā rātau mai ki au, koira ki te mea nui, kei te tūtonu te kaupapa. Engari te wairua, teihua me ki te, i tēnei wā, ai ki te o ngā kōrero, ko te wairua rā, e rereke no atu, e tia no rā, taurawa ki te rangi, o ia no e papa o mai ai, ki te ai tātou, e tino rongo ai tātou, te unga mātakitaki, i te ahuatanga ki te wairua. Engari ko te mea nui, kua tūtonu mai a tamariki mā, ki runga, i te taumata, ai rātau, ki te tuku mai a rātau mai, a rātau taonga,
ana kia tātou ki te mārea tangata. Ko te mea nei o ki e kuanga ngā kau, e tuana te kaupapa nei, mua tātou tamariki, tua ka a rawa nei, ki te waka pakari o te anō ki te waka poipoi a tainoa rā ana ki te waka pauka. Ka mutu o te anō ki ngā wānau tautoko, ki ngā kaia ko katoa ki nau ki rā koutou. Ana te waiwā, ka waiwā kenei a tātou tamariki ki te tū. Nō reira, e tino kuanga ngā kau. Ki rā kaupapa tērā e TVE, o te anō ki tā tātou nei pūrongo wakamutunga mō tēnei wā. Ko ia tērā, ko tētei o ngā taumarumaru, koro wai rānei, ara ko te ingoa, ko te manu atatū. Ko te manu atatū, ko ia tērā ka noho mai, hei wāhi koro wai. Ara hei puna koro wai, hei manaaki i ngā Pāki i Māori, nō roto ana mai o te takiwā o Wanganui, me ngā iwi pātata ki a Wanganui. Rōpū waka manawa, ara waka manawa, waka nui, tuku mii, ara ki ngā Pāki e pua wai aere nei, e ka anei te tū, e ka anei te tū. O te anō, nā runga i tērā, e te iwi e, mea ro katoa ki tātou, ara ki tēnei o ngā pūrongo. Ko te mate uruta, kei te aere tonu te taumata o te manu atatū. Kei te waka aere tia taua kaupapa kei runga i te ipurangi, hei webinar. Te aua nei, ko piki ake ngā tangata, ko rehititia ki te manu atatū. Nā te mate ko whiori, ko pānunitia ngā wakaritinga mō tēnei ui nui. Our physical summit was planned for Wednesday the 18th of August, which was the first day we went into level 4. So we had to wait at least a week or so to assess where that was going before we decided that the safest option was for us to continue with the delivery online. It's a new sort of territory for us to be going into because we haven't had to deliver this sort of kaupapa online before, so it's been a few learning curves along the way, but we managed to start our webinar series yesterday, our first one in the series of 4, so it's going to be happening over the next 4 weeks every Wednesday. Kua ruarau ngā Pāki, kua reititia. Tuatu ngā Pāki no Wanganui nei, kei te wakaраtarata mai, ngā kamupene no Roeke. From our stats, we can see that there's not only Wanganui here, but right up till far, actually, so far. So yeah, it's interesting. Like the kaupapa is not just for Wanganui iwi. It's because the issues are the same kind of everywhere, all the challenges. But one of our key focus points is to really drill down and work out what's happening within Arohe and how we can support. So yeah, we are getting some key findings, and that's one of our key drivers for this. Iai ki te i ranga au ai tāna, ko ngā wānau te mea nui ki ngā Pāki i Māori. We asked, was it looking after and protecting the natural environment? Was it looking after the people already living on the whenua? Was it to grow collective assets and to be able to look after our mokopuna? Or was it to create places where culture and whānau can be engaged and grow? So that was the overwhelmingly strong sentiment, was that create places where culture and whānau can be engaged. So we had 57% come back and say that was what was the driver and what that's the most important focus is. So that was interesting. E kaupapa au ia wiki. Each webinar has a theme. Our first week's theme was connection in your role, so starting at the real sort of base level of where our whānau at now with their whenua, some of the challenges they're having, and then moving in towards, okay, what are those challenges and how can we support that and how can we connect you to the support that's available. So we've got, next week is Futures Dare to Dream, so that's moving into some iwi and innovators who have gone through the journey of procurement and working with government agencies to develop the whenua. So obviously the support that's available is through government agencies is changing with COVID. Mo te roa ngātu o ngā kōrero, tiro ia te manu atatū
I runga I tō rātou ārangi pukamata. Iriwere rerukura, te reo o te uru. Koa ngā piki me ngā eke o te wā ka kōrihi tonu te manua tatu o tia no ka wati tonu o na parirau ki te wainga ki te ao marama. O ia tērā kua rongo ake nā I te pautau toko nui a te manua tatu a ia no I ngā pāki a ngā tāngata mā. No le koe ara tēnei ko tēnei o ngā kaipapa ana kua aroa tua no oki a ki runga koe ia ki te ipurangi. Ana ki a ai taua kaupapa waka nui, waka marawa, ana te rere tonu. No re, ka tikau ki te mihi atu ki te ao o te matiiko. E waka pipili nei a tātou, ai tonu ana rā tātou ki te kōkiri nui I a tātou nei kaupapa. E tia no ka mihi o ki rā ki te manua tatu, karanga mai rā koutou, e mana ki tonu nei ngai, ko koutou parila. Tira e manaki a ke ana. E kua ngā kau te rongo ake, kua te ka tūtonu te kaupapa, ka tūtonu ko te aroha. No re koe ia tira e tātou mā kua tātou nei pūrongo, e wā no te wiki a rawa nei. Ki ngā kai manaki mai, ngā koutou, I ruirui ngā kupu, ana ki tēnei o ngā kaupapa pūrongo, ara ki a te reo te uru ki ngā rawa atu koutou. I te kore mo koutou, e kore o ki e otaka, ana kore o ki e pūrongo. Nā runga I tērā, karanga mai rā koutou katoa. E te iwi kia kaha tonu koutou, ana ki te are, me te mātakitaki mai, ana I te reo o te uru, me te kupu o te uru nei. Wano kāti, e te iwi nui tonu, koutou kai uta kai tai. Kei ngā wanaunga, kei ngā kārangarangatanga maa, e no o mai rā I te takiwā o tāmaki makaura. Kia tau I oko ngā manakitanga o no te wā I ngaro, o te wā I una kilunga I a koutou. O tia no ki te katoa o te motu. Tēnei ko ngā parirau, ara o tēnei o ngā manu e kia nei ko te kupu o te uru, ana e wātoro ake nei, e tuku nei ko tōna aroa, o tia no ko ona mei ki runga I a koutou, kia tau I o rā ko ngā manakitanga, o tia no rā ko te tō mai rangi tapu ki runga I a koutou. Ko au tēnei ko Rauru Broughton, ko ia tērā ko te kupu o te uru mō tēnei wiki, e te māngai pā oe tēnā koutou. Tēnā o ki koutou e te māngai pāo, te rau pili mai nei I tēnei o ngā otaka, o tia no rā I ēnei o ngā otaka. Te mana te I te we I te tapu, tēnā koutou, ki runga, ki raro, ki wa o ki roto, rire au, pai mārire.